Kayno. Ahora que vete ahora de mi león se hace. Isay mood kibuan. सलाद बनाने के लिए तो यार दो दो सामान कम ही है जी नहीं ये लाख रुपए पड़ेगा ये दो टमाटर बचा के रखिए हाँ सलाद में कहीं बनाएगा लास्ट में Hello guys, good morning. Ako ay ngasi holi gi am nungay ba program mo tawge na silli. Kari na isay jibo.